guys, Mechatronic baru 0AM DQ 200 7 speed die crush, pasang dalam kereta Volkswagen Polo, Cross, Passat dan Golf. Okay, ini dah siap program untuk ready hantar post bagi customer. Okay, I bagi cerita sikit kenapa customer ni beli baru dengan kita. Okay, once customer ni ada satu kereta Golf dekat sana dah masuk forkut, tapi agak-agak nak tukar satu set ke ataupun nak tukar TCU baru. So sampai dia contact kami bagi dia solution untuk tukar yang baru. Tapi kita akan tengok apa forkut dia bagi kita dan apa solution yang paling betul bagi dia. So selepas ni kita plug and play, ready untuk bagi dia balik pasang. Just plug and play saja. So guys, kalau anda teragak-agak bila kena kes macam ni, Volkswagen punya masalah gearbox, agak-agak memang Mechatronic rosak ke tidak, boleh contact kami. Kami akan bagi you solution dan consult sampai kereta keluar. Just plug and play, senang saja. Kalau you contact kami bagikan solution yang paling bagus. Sekian, terima kasih.